Mak, Apa nak? wala cek ngobangakin sa beti ko ito lang mak. Malay sa itu ikon pa ako na berkata mo sa nikang. Ya beda ini tre. Ang Korean tar ke Timur gua. Mau mesti kecil nih Timur mare pasang lampu je bila guna. Abu. Nyabon saya bagi apa sepedaan saya bagi. Wah, Allah. Oh. Gimana kena lampu? Kurmat. Saya celing apang kutu dia. Pati na apa nih kawan? Kau jangan terus sepeda bro. Kalau ada bangkat TV, malah TV bro. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Udah apa nih? Buat apa mak? Enggak, cowok ada apa-apa. Tampar saku olar. Saku udah apa minggu oleh? Tore mak, kenapa boleh saya bisa bantu mak? Enggak ada cowok. Wis kelal istirahat kala, mumpung sekolahan prai. Thank you mak. Apa ya? Apa? Bonder. Macam berstak beres. Mik mencorong deh iya Gus. Iya mah tak mencoreng ah. Mon tisen lo aman. Mek tahu dah. Mik tak tahu. Cek seleber orang sakan tejia. Sampai viral apaan? Bener kocang hede Gus. Jalan sek Timur wah. Kutu percepatannya pasangin lampu. Malah tak rawan. Tak semula nah. Teti mau lebih kedetian pikir ngaji ya. Ku tak pas repot. Dek ramai cek enter keroman kelebun fai setia. Iya mayu, mangkat. Iya, mayu. Mari. Kelo baras Bang Jang. Orang yang lo tahu baru sedih Bang Jang. Abe, banyak tak beres dah iya bos. Ada ya kode dingko. Dah orang memakai dek malam. Minta ada info. Prai gelumat. Istirahat. Bos. Tak ngalai kantoran dah iya. Pada perain apa? Tukang bangunan pergi beristirahat dong. Iyalah bos. Petang kita kapi. Kenca beta habis istirahat aja. Malah tak haka. Ada saya rokok ada ya. Yelah, kau mulai kado. Bah, mulai kamu. Kenda arisan segelas dekai. Ya, malu adinis kebayapang. Ya mungkin tanda tin. Ya nomor TV.
Hile, Kenapa, Kak? anang lakar lo ceken ale, lako te dungat to. Kila torot napa? Cereng sekolahan prei. Daripada acak kancaan. Salah kanca bisa teti orang selo bener. Imonteng kan lo apa le. Tapi eman beten yang lako ke betedung. Tango ke olahraga ke pinta ornyat orang. Kimpon, hampir saos senyo gay. Bun! Oh, Bun! Po lagi tedung lah ya, Bun. Ya tak kira, Gus. Patay dong bejerin na. Siapa tahu. Paling kita mau totok kelebun aja. Mau tahu apa? Ya mau totok sengakan, memperpangakan. Wah, itu lebih ada boy. Bun! Hei dia kir, Kus. Iya, Ayo Bun. kena lo tujuh Risa. Ayo. Jadi kamu maglego lagi. Tak war keluar tuh. Tak tahu. Puro na lo keliling, Bun. Kaya nalaku apa, Bun? Enggak. Kengki metotok deh. Matotok apa, Bun? Metotok rokok. Beriin warga salah kunung kapal. Oh iya. Puro nami kana. Beda apa? Bah, keng beda apa, Kocang? Yang di sana kita nih, kah? Semakin lo aman, Bun. Lo aman dah kamu makir. Kerja dar bener boy. Sampian solo bener, Bun. Jalan Timur kisah anyar berdekatan pikir. Berita lalu dapat ada selebar alam, Bun. Taning torot dia. Bisa-bisa dikira kebelang kanan begal. Tak semua lah naji, Bun. Kita dekat terperkat denar ya. Keng malen dari tisu je pada tindakan, Bun. Kita norok todus. Pun sampai tisu kita pada pikir. Ayo, Bun. Reng ikut cara yang sepuh, ayo beri tindakan loh. Iya. Dikit malam lagi kerempuk akin ada seperangkat desa saja na bingko. Ya, munde iya, Bun. Bagus, Bun. Tuli tindakan kena, Bun. Ya sekelangkong ya kir, Kus. Lebih enggak ya. Iya depan tu mon jana, Bun. Tinong kok mau dia kalau, Bun. Ayo, Kir. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Ya Allah, semaha belas, semahanya orang. Sepora kita salah kita kau ya Allah. Ana kita kau salah jalan. Kebaliaki Allah, dak jalan sesat. Parengaki ya Allah, keluarga ten kau rezeki sebarokah, rezeki sehalal ya Allah. Duh. Mek bisa potong lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Anak apa kak? Jelek lo apa le? Bumar apa? Ki kurulas tada sholat. Mat! Mat! Kensa parak-parakan. Mereka menurut orang hutan apa? Mat! Oh Mat! Jangan kamu Mat! Bu, titi ada bos. Bengkok suku sampai ke laparan sengarang-ngarang. Ayo tujuk ke lu. Hede pakai yang lo kau tadi ngetosil apa Mat? Apa? Manggahan na bos. Muntok ang bangunan. Ku tak lulus saya ke lu. Justru kita sebagai tukang data, ya todi saya lah. Tahu Mat? Malam mau kau mimpi coba. Mimpi coba ada rumah bos. Itang mimpi malam ah. Tang kiki coplak. Wah, saya kerja bos. Engkau kan bila kan sesuai de lecek Mat. Tuh. Mau mimpi kadik ye biasa nanti tanda kan kepala nge kita ya bos. Ku tak saya ku Mat. Cangkau ku tak ada yaki yang. Ya kemarin nang. Mimpi itu ku tak gempeng tedung. Aba munjin iya bos. Tapi dia saya kan aja telah di tabang setan. Dia baik. Kedi tahu sa dinas dharma. Hah. Mau tahu sa dinas. Terus apa sih kerokok? Jadi daripada kita palang bos supaya tangkap polisi. Ang mon kia polong songko. Ada polisi rak para mon bingko Mat. Oh monde ya. Ya pada pejang hidup kapila. Hela. Pejang kok kapi jang. Kok sengatur jang. Mayung, antara king kok mulai. Lima iyo. Mak, boleh ambil sama ini mak. Kan macam. Nah, kan keluaran di order. Lumayan lah mereka. Maaf begitu. Jadi tak dia. Assalamualaikum. Salam. Jangan anak-anak setia nah.
sepeda lo pernah Roma. Lo sampai malam angkat. Ya Allah. Ajar. Bos. Khusus malam saja. Itu salah aku ya. Ada ya, Mat? Ya, malah beda seni norwa bos. Seni apa? Kau lebih bang montako ketang main besi coba bang. Le, aji maksud aku bos. Hilawe gempang macam kau ya. Dan badan nongko. Setelah kon Mahmud dibias macam po menyalatang sisa. Maren jong, pemondok kenang Polres. Si. Siap bos. Bodoh, Mat. Bocah bodoh nah. Ayo. Si. Ayo, masuk bos. Up, abu. Kamar lo. Tak. Main. Habis ya. Tak ngena apa Polres ya nyameng. Pak Noval. Halo, assalamualaikum. Oke Pak, kula Agus Pak. Anu Pak, lapor lagi nah Pak. Nek kula mangki begal sampo merepot nanti segula Pak. Yang budin dah bos. Pula langsung dah pernah ada segi bila juga ya. Lawe, Mat. Sepeda lagi mulai bingkok ya. Pusing bos nah. Oh, monde ya nyaman hidup ya bos. Ya lawe lah. Ya ayo. Sampean Kak. Iya, Le. Dari ke mana? Ada kayak main ngadaan nih. Kamu abang? Kita jeding di mana? Aduh, sudah.
Ya kacung dateng aning sepeda lo tolong. Tuh. Ada. Kamu mah kacong ya, mek kilo dateng aning sepeda mek lebede. Kak. Cek ke. Apa le? Kacung lagi mah. Matanya dong koi le, kan hede sebenarnya malu kele. Le amit entar dek kancana sekolah na kak. Sampai makin kilo dateng. Ni bola kilo mau le. Tapi sepeda ni berde kak. Hah? Kamu le? Ya ada yang kisah. Ari sebenarnya siapa le? Kini kakak sepeda sing ngobongnya ngakui obong dari sampean. Astagfirullahaladzim. Ana apa kak? Berarti kalau saya begal tangan hati ibi ya? Hah? Ya Allah kak, sampean mek tega kak. Terus dah gimana kak? Nah gimana kak? Mek tega sampean kak. Ini nak kalau gak sini? Iya. Jadi kena sampean kak. Pak Budi. Kenapa pak? Kenapa ratu kenapa? Pak Budi. Sudah ada laporan dari masyarakat terkait coba ini. Kita anang gula pak. Tuh, arwah. Benar bro. Coba di mobil beneran. Doneng. Tarik. Nah, ada apa ya? Tiara ini pak. Tiara. Jadi benar dulu pak. Cik maksudnya pesongku suruh sahabat tadi tiga tumpas di penjara sendiri. Thank you.